puja ke Allah, halal bihalal jang panabu Allah rida. Singoh di sino ada mutua, acara mulia undangan teka ke Abu Tibar salim pusma dalam keba Allah hudem sejahtera ngan ibu neneng mekenang melupa cukup searah urung nyan dua segenap kru kerja di bacang panah secara geilah gebah tenaga sosial ngon adat gotan ke papa sinamu tua di Sumatera Utara. Alhamdulillah, puja ke Tuhan. Nya silaun salim mandum akan Sayyidina, silaun salim matu janjangan betul panggule alaman sigam dunia ni pak malamnya tanyo hadakan nyo kagundang tanyo kena wahi syedara bahalal bil halal cang panah tanyo gundang cukup muriankan takalan ngendua mata niba malamnya gudanyo kalon nyo acara cekson hayu lagoina luar biasa nyo ke acara singo hanabron urung musumpom dum kuno gedeka acara jang panah singo hai abang mutua ayo melupa sino di Sumatera Utara menyobarokon lambulang gutagun kuah lumo kameng hai mutua nyong raya-raya tetapi singo bungo lain mutua sino ge olah tut ungkut UBB raya ngon ungkut pangangkal ge pega susah payah ge pangang dumna hai pakri dadukri pakita pawan nyo kagenda Tuhan pahalal penhalan wahai syedara nyo singa benga cukup meriahkan na engkau pangang UBB